Openi wede ye mama kwaba ye bebu se awie awie de boni dia ni abi se hwe mama kwa asora bakra na ya to amu ha ya to amu anya boni abaya bi na oni di kire no se fere maybe ya maybe na wasi afi no wi SS and mo na so where you mama so nya ya fi na results ka wo twen and am here say sale chedia can say ware no na fa say man bam fi na hwe no me bawo o man bo mu no eye me ba mebel asem na okay mebel abaya mebel na o pese o ware ne ma obe ya na se wan kasa oh me ban kra dia fe ni e dini e kodi sofo e dizeze na sofo duma ho enu kuso a oye nto no de munyanso aware opani Mr. Wu mani sa watifi bedu be se hwe dunu ye wo se wo fie bedu be se oh mi fie de wanimu manyim wo fie wanimu asem na wo ka no woni asem na wo ka ne de oh the train what a train answer Mabel me nyini se me bana na ne ba sofo no so jai me nyini me me kenza opani dachi e bana obe ware no ni ana me patro so betia enem na me ware no me papa se wo ho abaya fefefe bi wa jai ana obe ware opani me be yana enti me ba ya me ka bebribe me si maybe wa wo ba maybe na me ni na di nkomo o si ni SS scroll ko twere ye no ni exams no e bai mira me bo ana wo susu a wo ya akwala no na ye pe wanyi kakra went me no papa na ante na fie ntu ne fo frogo no tum na menkasa no tum na menkasa mami bumfu awie ene ye kwesi ada kokoro opanyi mani sa mi bupa me respect you refia ha no me hwe wanim na me hwe dress na timu sa abrabo no abo bi pen abrabo de mabo na asem na o sha ase no makoma ekoso na me pese makoma e wodi hu wo ma pressure koso na opanyi wo firi ufie abaha obey kurampo no wa bana nware me ba no eno kurampo kura ka mo ho asem ka na bompo na wo kase opanyi mami bu mate mami keep quiet na pani ma wati fie dru sei wo yem ba we na ope oka osa ka kire se o twa ne resource ka wo de ka de ma wa dwene kura nya adwuma se ka twen ma ne resource no mra wanti mi anyire hu bibia opanyi boni wo tiri dabi wanti mi masem nase me pa che we mami ono woni na wo we dabi we ne mami afrim da na me ware ena wa ware we sa osusu ngwa nyi che we papa ye na oba ye pa o papa opanyi mi feel ti ma hye mra ma enya mra na me hya ma wo me hwa kire se wo ba no wo wie school wo wie SS sorry ko dada say mo sorry ko mami mami ska wa dem ba mama beto hwe no chire ska no o dey opanyi na dem papa ken say kachi mami bu o papa obi a na ni afi ade a wo ye no onim pefe se boni ni wodie eni tina wo so de patro say onim pefe pa se boni ni wobedie boni hwe opanyi mani nsaw me ka de tre na tie wo su tie me menka yansa sesi anade a wo ye no akora na sem amane me bo wantie ni me si akora ne si ni resource obeba enti me hwa che se me fa no adina kotena me fie ni ma ware no
na resource no ba ma to aso wonni mu nyansa na wonni mu nyansa wa na me ma hwe me ba ama na wie secondary school no wona ha wo be fa na kotena wo fie akɔhwɛ no kɔpem sɛ ne resource bɛpa because no papa na wo ka sa asem kachi mambufu unu papa ni fifi ama no wetimi akasem bia ankyere no saa na mu ya ne na aka so be wari akra keto we wo so e ofe na me problem be na wo saa obey you space no me awadi a hunte minie we nipa boni many nipa boni ni de no de wo ka de a obi a nipa bia ni wano hu nipa bia wo wiase bia no so tiase wo boni wo ni tim ene wo papa wo ni tim enti tumre bia sorry kwana mbuafu na papa nya adwempa so be wale mo ba ka tell say on sorry kwana mbuafu okay we is okay akra na nkasa de ne trotro ebeba akra na nkasa wo de ne ebepim ebeba trotro no ebepim mesi akra na de ne trotro no ebepim adentina ya ma yesa trotro no ebepim when you shoot obenya sem papa benya na papa we normal no ne ba no so jon bi obi echi no we kra ya ka ne he na ye na me be wa soro sa me be de wawu awie se sikra ye de ma no duma me di bedi no na papa we ya wa mo ne bra yie we hwe ni shoe bi e hye no Edinho